yarababaye, yarababajwe, arahatana, inzara iramujya, ariko arihangana aravuga ati byanga byakunda, ngomba kugera ku cyo nshaka. Yisize insenda, ajya igikukuri, ajya akawunga ibereye aho, ajya ubugari bubereye aho, ariko aravuga ati byanga byakunda, ngomba kuzagera ku nzozi zanjye. Uwo mugabo ninde? Ubu ngubu bamwita Ngolo Kante ni muntu ki? Ngolo Kante ni muntu ki ukomeje gutangaza isi yose? Ikintu musaba cyonyine ni ukureba iyi video mpaka irangiye, ugakora like, share and comment. Waba uri umukunzi wa football cyangwa se utanakunze kuyikurikirana, ariko uyu mukinyi Ngolo Kante iri zina rye ryakuvugira nawe rikamuvugira bitewe n'ibigwi byiwe. Uyu Ngolo Kante guhera mu Bufaransa, dore ko akiri umwana yari agitoragura ibintu by'amashashi, ibintu by'amaplastike, dore ko yanacuruzaga ibisheke ku muhanda. Uyu Ngolo Kante wacuruzaga ibisheke ku muhanda, dore ko akiri umwana mutoya cyane, ubuzima bwaje kumugora, dore ko akiri umwana ise yahise yitaba Imana, dore ko byahise biba akazi gakomeye kuri uyu musore wacu Ngolo Kante. Ngolo Kante ni muntu ki? Ngolo Kante ni umusore wavutse kuri tariki ya 29 Werurwe 1991. Ngolo Kante dore ko yakomeje arahatana, ariko ibintu bikomeza kuza kwanga, dore ko yageze nyuma yisanga mu ikipe ya Leicester City, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo baje gutwara, yafashije ikipe ya Leicester City aza kwifasha gutwara igikombe, yitwara neza kabisa ku bintu batakekaga, dore ko nyuma yaho muri uwo mwaka ikipe ya Chelsea yahise imugura itimujyana mu ikipe ya Chelsea. Uyu musore dore muri 2018 dore ko yaje guhamagagwa muri ekipe y'igihugu y'Ubufaransa, mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, dore ko yabafashije naho gutwara igikombe cy'isi. Ngolo Kante ni umukinyi ubu ngubu ukomeye, dore ko ari umusore w'umwirabura, ariko ntibikuraho ko umupira akina nta wundi muntu abantu bawukina ni bake cyane. Ngolo Kante dore ko yaje gutwara Premier League ari kumwe n'ikipe ya Chelsea, ariko Ngolo Kante ubu ngubu akaba ari kubarizwa muri ekipe muri Saudi Arabia, muri El Ittihad, akaba ari kumwe n'umusore bita Benzema. Ngolo Kante wanyuze mu buzima bukomeye. Ngolo Kante wari utazi ko ibintu bizaza gucamo, ariko yarahatanye, nawe wahatana ibintu ukazaza kubigeraho. Ikintu musaba ni ugukomeza gukora subscribe and share comment, ubundi ukashyira muri comment umuntu twazaganiraho ubutaha. Ciao.